Kamatapur Liberation Army Asong Pen Central Government ang bong mon samalam don kachitok jia phan kengkam kedeng. Nilib arlo prik jam lo ke charlia hemalong sorkar pen ke pathika teng gunat saf ke pamandun. Bokajan Pranav Vidyapit School along pen bas humpo DTO atum chepari dengpon. Kardom pinikar bi prime time berta long pen ilisami mirin hansepi pini bertang ton pen arjuponita. Arnike ong pen kapache thangpon Kamatapur aphan hemprekang tim piponpo. Bonta mon samalam dong along separate state avarsai doji mave. Kamatapur aphan separate kedeng pon avarsai avi plote union territory ma tangte special package lo. Bangso puthak apora longsi ahok petalam the ilitum longpo. Risim ke order song Kamatapur Liberation Organization asong japo Jibon Singh halang limon sama hong klamalong anwang depen sorkarang bong pen kaching wai ji aphan kengkam dengpon lo. Kamatapur Liberation Organization asong pen central government and parta state government ang bong kaching wai ji aphan kengkam dengpon lo. Pinangani pen social media hong klamalong kapache thangpon alam Kamatapur aphan hemprekang tim kipajir ponji alam pen kipache thangpon dolo. Bangso penajok asam along rialo hampang pinang racharia song atum do de sang se pen sorkar aphan ki jong duna lam the klanglo. Bonta Kamatapur separate state abaha ki kim kirang ji alam the nonamat ke avilang. Bangso puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma penta pini Delhi rong sopia long phirang kia mai long pen lam the si peklang pon. Risim kangtang ke ot Kamatapur Liberation Organization maipu Jibon Singh hamon sama kengkam aphan kiwang laki longri aphan thedung akengkam iklo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Kamatapur puthak lason ang dengsi chingwai ponji. La anang dengsi sorkar pen chitok ponji. La so ting pen jongsi langdam lo pulote Kamatapur aphan separate state kalite union territory lapuson kipajir ponji aphan abangki kali binong lang. News Desk Report, Karbin Online. Lakhain kora Ponilip MAC constituency ka parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya mate KGBV kichingsia phong gonat saf mesen pen ketalondun. Pini arkoi ni phai inquiry ni KGBV lo charlia hem gonat saf kichingsia phong kepadolong Nilip local MAC Povitro rongpi aluhia man pen chetongdun. Laso hot KGBV staff atumpen kido ke thaki sungalam the ke pachini ponating ke KGBV nonamat ingdeng troxian si dobomlo ingdeng troxi lo ke charlia mumar tum pas etlote ingdeng ner ke pang ni ponangpo bonta nonamat ingdeng ner ke pang ni ponji athai classroom avelang puthot selam pon thunangji pusi superintendent kam warden atumpen local MAC Povitro rong pia phat ka repairing nangji classroom hai huita paklang tunlo lasi local MAC ta prapjin pen semar ponang popusi ning pathetekang Laso hut kachi tongdun landowner Mohan Singh Teron Koilamati lem sa chunbang lapen Nilip lem sa chunbang Dilip Singnar Nilip BJP Mondola chunbang Rilipson Teron lapen Yuwa Morcha pen Jonathan Teron atum che tongdun si KGBV kicheng si apong Gunosov Mesen pusi MAC jokta ning pathetekang Nonamat KGBV along bank klikep la sekep an loketalia tumdo Lapen bangkep athan bangdo lapen bangko an non teaching staff do puta nang pachini don. Ili tumlong pining first time lang na puri. Bono so ki ini ke school establish ke 2020 pen lo sita me halas hot corona pojok enrollment ta vede lo la si 2021 pen si school bang ke enrollment ta kicheng la pining bang ke first time lo bono utsap ka puri dun ke. तो नाले तुम लोग ला MAC के वैंग पे नाले तुम स्कूल अपन को पी रिमार्क से MAC की पीते कांग ला MAC के excellent को सी रिमार्क के पिका इवन नोटिस बोर्ड लोग ता के तो कांग दो सारे Koilamati pen Sonjit Crow Karbing Long Lai Bokajan subdivision ang kang nom ngam ka che thangklong Pranav Vidyapit School and Junior College along pen aronalo ki choklim kavidera jog district transport officer atum pen bas humpho ka chepari deng pon pusi birta ripon long Birta kilong do na tengke kedamtang arkoi ni phai Chris Sirkepan ni dipu DTO pen project isi ahukum pisi DTO MVI atuma phan pin khatsi Bokajan ward number 3 long ke do
students ke ongnai la pen nongnam ka che thangnai school Pranab Vidyapit school along bas ke do an arona lo la pen bas amukha condition mema pu phan ke toya tingsi langtam lo bangso school along pangrum pet hum krisia bas do hum plia bang ke akimilang la pen choklim lang la pen hum troksi ke lang tarlipon ahut hum pho tu mabangke arona lo avipin la pen ke ban thektik la sojok hum pho bangke arona lo le choklim posatami ihuma bas ko an artama ki veglongji pen bangke apor le tanglo pusi MVI inspector kurmi pen pherangkia tumangno ningche gari motor basatuma phanta EC arta do laso arta pen lit piklo pulo tangte lake aron karkanlo lapen anparta non ki skula bas thulang ladak arniwang si osomartum kache thabji lasi laki EC kap here meme anglo kopi komentu jine khoni ke phoji thangta uthek thelo lasi laso bangke DTO MVI atum ke komentu neta kroidun thek thek pusi ningje স্কুল বাছ অলপ চেক কৰক আমি স্কুল বাছ চেক কৰোঁতে প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠ সোমালোঁ প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠৰ 7খন বাছ আমি ডকুমেণ্ট চেক কৰিছিলোঁ 7খন বাছৰ ভিতৰত 5খন বাছ টেক্স ফিটনেছ ফেল আছিলে সেইখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ 2খন বাছ পালোঁ সেই 2খন বাছৰ নিজৰ আমাৰ ই চালান ডিভাইচ আছে ই চালান ডিভাইচেই হওক বা এম পৰিবহণতে কোনো এখনতেই একো ডাটা নাই তাৰ তো সদ্যহতে আমি যি চিচি নাম্বাৰ মাৰি চাইছোঁ এখন গাড়ী ML পাইছোঁ 1994 চনত টেক্স দিয়া তাৰপিছত আকৌ টেক্স নাই আৰু এখন গাড়ী এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা অৱস্থাত নাই lahai lama putha ke damtang chiklo jontro ka prang malom penlo school ahum tina phanta birta ke pachini tang sita apor ki pia teng pen alang litum chisik thek thedalo la sopot si sai jogje basa mukha chepari deng ponang koklo la pen la son thak thak anika prek along tame aka prek a school along ta la son ka khuru ga sai deng bom silang puta pachini dun চিজ কৰিছে কি ক'ব এই ক'ব কিন্তু আমি বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টাত আছিলোঁ একেলগতে ফটককৈ বহুতখিনি গাড়ী চেঞ্জ কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ আছে সেইকাৰণত আমি ভাবিছিলোঁ লাহে লাহে চেঞ্জ কৰিম এটা নতুন গাড়ী কিনিছোঁ অলৰেডি এটা নতুন গাড়ী কিনিছোঁ লাহে লাহে এইটো 1-2 মাহৰ ভিতৰত আমি চেঞ্জ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তথাপি এইটো ছাৰে ধৰিছে সেইটো চাম আগতে যি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচিডিঅ'ৰ যিটো আছে সেইটো আমি মানিম মানি যিটো কৰিব লাগে কৰিম যিসমূহ নথিপত্ৰ বৰ্তমানলৈকে চেক কৰিলে তাত দেখা গৈছে যে এখন গাড়ী সম্পূৰ্ণ 30 বছৰ ম্যাদ উকলি গৈছে আপুনি ইমান পুৰণা গাড়ী এখনৰ কাগজ পত্ৰ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাম বুলি ভাবে তো কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ যিকেইটা গাড়ী ঠিক ঠাক আছে সেইকেইটা গাড়ীও কেতিয়াবা কি হয় দৰকাৰে অদৰকাৰে কেতিয়াবা এটা গাড়ী যদি নচলে এইটো বাধ্যতামূলকভাৱে মানে বেলেগ গাড়ীটো চলাব লাগে এনিহাও গোটেই বস্তুটোৰ আমি মানে প্ৰচিডিঅ'ৰাল যিটো মেটাৰ আছে সেইটো আমি চেষ্টা কৰিম যিমান সোনকালে সম্ভৱ এইটো ঠিক ঠাক কৰিব Bokajan pen ananterang Karbiang Long Lai Bokajan LA constituency angkang lakhai si Dilaujan community hall along ke damtang arkoi ni phai krisir kebarni ada por phai krisia porpen a CC Center for Integrated Development mate ACID atum chepatir piponsi basket la pen jewelry kaselama se ke kipi ke chengpon Mailong ACID NGO Venbani Yantham pen ke chephampu pona Mailong Abigail Muri pensi Maya Tepialam Thanponlo Aluhiaman pen NABARD DDM Bendang Air SBI LDM Navin Basumutari ACID Director Pramila Lobo Advocate Priya Shyam Pastor Birsha Sahatum Chetongdun Mai Cheng Chiaprang Asenla pen Anam Ardom Ponsi Chengponlo Advocate Priya Shyam pen Skill Upgradation for Economic Empowerment Aputhak Clardak Pensi Thanponlo Lason thak thak SBI LDM Navin Basumutari penta Beng pen Kopuson ke claim pensi Ali ka chepalong pon thekjima puthaksi than pa jermi ponlo Lason thak thak NABARD DDM Bendyang Air penta Livelihood and Enterprise Development Program Jewelry Kaselam la pen Micro Enterprises Development Program Basket Kaselam Lasonia puthaksi Clardak pen than pa jermi ponsi ingpu ponlo Labang so basket kaselama se kia bang nikre ke thom lapen le kasemara se kia bang ke chikro jon pen nikre pho laki ningkan isi aparman pusi pachini pontu Mayalong apor ke mehut ACID tara self help group pen sabira pen lamche paklang donsi keju nidhi khalkho pen kachitong dun atuma phanta kachoro paje ponsi mesen pen mai pajut ponlo
तो हम लोग नाबार्ड के सपोर्ट के द्वारा हम लोग एसएचजी ग्रुप फॉर्म किया है। गर्पी आंगलोंग में मतलब बोकाचन ब्लॉक में 150 एसएचजी ग्रुप है। वो एसएचजी ग्रुप के लिए हम लोग तो अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, मेनली स्किल ट्रेनिंग ऑन सर्फ मेकिंग, डिटर्जेंट मेकिंग, हैंड वॉश, मशरूम कल्टीवेशन, बुक कीपिंग। और वो छोड़ के अलग अलग सेलिब्रेशन में भी डोमेस्टिक वर्कर्स डे ऑन जुलाई 16, मार्च 8, वीमेंस डे और जून 12 एंटी चाइल्ड लेबर डे। देन अदर देन दैट in a monthly we conduct the group meetings or leadership and communication trainings, and today with the support of Assam Gawati, the DDM is from Difu. So he has sanctioned a project on micro enterprise development program for 13 days, that is for basket making for 3 SHG groups for 30 members, and the LEDP on jewelry making for 9 groups, and there are 90 members for 15 days each. বেংকৰ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰামৰ আমাৰ মানে মুখ্য কিবাটো হ'ল আমি মানে যিমান গাঁৱৰ ভিতৰত যিমান আছে, যিমান মানে ঘৰবিলাক আছে, যিমান 18 বছৰৰ ওপৰৰ আছে সিহঁতক মানে বেংকত লিংক কৰাবলৈ। এতিয়া বেংক মানে যদি টাউনতে হৈ থাকে এইটো মানে ইণ্ডিয়াটো ডেভেলপ নহ'ব, তাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো নহ'ব। সেইকাৰণে আমি গোটেই বেংক মিলি পেলাই আমি মানে আমাৰ এফৰ্টটো মানে গাঁৱৰ ছাইডত আমি লৈ গৈ আছোঁ। Bokajan pen Ananterang, Karbi Anglong Live. Tangte pini Karbi Prime Time Berta ke lapansi kang ton paniklo.